بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أساتذتي الفضلاء، أيها المواطنون الكرام، أينما كنتم في هذه اللحظات، أحييكم بتحية أهل الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أريد أن أوجه كلامي أو رسالتي أولا إلى المملكة العربية السعودية. الكل يعلم أننا كنا في شهر رمضان، والمسلمين أو المسلمون متعودون أنهم خاصة المساكين والفقراء يجدوا من يساعدونهم بالزكاة والصدقات وفعل الخيرات وترك المنكرات. فبالأسف الشديد الشعب القمري الذي يعاني من المشاكل، الفقر والمرض والجهل وغير ذلك، كنا نتمنى أن دولة مثل مملكة العربية السعودية تقدم أي مساعدة للشعب أو للفقراء والمساكين والمعوقين والمطلقات والأراملة. لكن بالأسف الشديد السعودية تساعد هذا المجرم القاتل الظالم السفاح الدكتاتور عثمان غزالي. فنقول لكم يا مملكة العربية السعودية شكرا. ألم تعلم أن هناك طائرة هبطت في مياه جزر القمر، خاصة في جزيرة موهيلي؟ الطائرة من شركة أبي أفياشن، خطوط جوية أبي، ولم تقدموا أي مساعدة لإنقاذ هؤلاء المفقودين أو الركاب. والمصيبة أن كان مفت هذا المجرم عثمان غزالي المسمى أستاذ أبو بكر كان في عمرة في شهر رمضان، وبعدما رجع يوم العيد المفروض هذا المفتي يقدم يديه التهنئة للمسلمين في جزر القمر، ويأمرنا بفعل الخيرات وترك المنكرات والحب والأخوة والصدقات وتلاوة القرآن. لكن بالأسف الشديد قال هذا المفتي الذي يساعد هذا المجرم، قال أن الشعب القمر لازم أن يقف وراء عثمان غزالي لكي المملكة العربية السعودية تساعدنا. أنتم تعرفوا من هذا الشيخ؟ هذا هو الشيخ الذي قال للشعب القمري أنكم لازم أن تقفوا وراء عثمان غزالي لأن السعودية ستساعدكم. هذه قلة الأدب. أنا أقول لكم ممكن أن تقتلونني، لكن أقول الحق مهما أدفع الثمن. هذا الكلام يهددنا أن لو لم تقف وراء عثمان غزالي لم نساعدكم. فأنا أسأل المملكة العربية السعودية، عثمان غزالي كان رئيسا من 1999، عمل انقلاب إلى 2001، ومن 2001 إلى 2006، ومن 2016 إلى 2019، ومن 2019 إلى اليوم
عثمان غزالي رئيس: ماذا فعلتم يا مملكة العربية السعودية غير الخروف؟ ولم أعرف، لأنني أنا كقمري، مواطن قمري، كنت أتمنى أنكم تساعدوننا المياه لكي نشرب ونغتسل وغير ذلك. كنا نتمنى النور، الكهرباء، كنا نتمنى التعليم، المجال الطبي والسياسة والتكنولوجيا والهندسة وغير ذلك. لكن مساعدتكم تبقى في الخروف الحجاج والتمر فقط. هذه هي المساعدات التي تعودت القمريين. إذا نقول لكم: احترموا جزر القمر. أيوة، نحن دولة صغيرة أو صغيرة، جزر القمر دولة صغيرة فعلا، لكن فيه مثقفين، أذكياء، دكاتير، علماء، مهندسين. احترموا جزر القمر، لأن كلام هذا المفتي كلام ما قال اليوم هو مع واحد مسيح لم أعرف كاثوليك، وصدق الله إذ يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر الآية. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. فأنا كنت أتمنى أرى هذا المفتي يقول: نحن مسلمون وأنتم كفار أو أنتم مسيحيين. كيف تجلس معه وتقول شكرا نبارك لكم، وغدا ستذهب لكي تقول يا مسيحيين كل عام وأنتم بخير؟ لا، هم مشركون. عندنا الله سبحانه وتعالى ويقولون أن عيسى بن مريم هو الله. إذن أقول للمملكة العربية السعودية، بلد الكعبة المشرفة، بلد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جزر القمر دولة، ولو دولة صغير، لكن نرجوكم أن تحترموا جزر القمر، لأنكم قلتم هذا المفتي لما كان في السعودية في العمرة في شهر رمضان، قلتم: قولوا لهم يوم العيد أننا سنساعدكم في الطرق فوق وتحت لو تقفون وراء عثمان غزالي. إذن لو لم نحب عثمان غزالي ستقتلوننا أو ستتركوننا؟ هل تريدون ما فعلتم في السعودية وما فعلتم في اليمن تريدون أن تفعلوها في جزر القمر؟ فنقول لكم: نرجوكم أن تبعدوا لجزر القمر، لكن ليس من الاحترام، لأننا لم نقل لازم تتابعوا محمد بن سلمان أو بن نايف أو لم أعرف من لكي نساعدكم أو لكي نكون لنا علاقات. فهذا ما يسمى قلة الأدب. كلام هذا المفتي تسمى قلة الأدب. باللغة الفرنسية هذا ما يسمى شانتاج، لكن سأترجم كلامي باللغة الفرنسية إن شاء الله. ثانيا، أدعو الدولة الإمارات العربية المتحدة: ماذا يجري في دولتكم؟ نحن نبعث بناتنا وأولادنا لكي تخدموا أو تعيشوا، وتأمرونهم بالفواحش حتى تأمرهم أن يتناول بالنجس. إلى أين ذاهبين هذا العالم؟ أين المنظمة حقوق الإنسان؟ أين المسلمين لما يجري في دبي؟ ألم تعلموا ما يجري لبناتنا وإخواننا وأولادنا؟
في اللواط، حتى يأمرونهم أن يناموا أو يفعلوا الفواحش مع الكلاب والحيوانات، ويأمرونهم أن يشربوا النجس ويأكلوا النجس. أين المسلمين؟ أين حقوق الإنسان؟ فنرجوكم أن تحترموا الإنسان لو لم تحترموا المسلمين، لأن ما تفعلون معظم الدول العربية ما تفعلون الله يراكم، وصدق الله إذ يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما تفعلون والله يراكم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال أيضا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن كلامي موجه للمملكة العربية السعودية، أن مفتي عثمان غزالي المسمى أستاذ أبو بكر قال للشعب القمر، وسمعنا ما قال. كنا نرجو ونتمنى أن يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، اسعدوا اليتامى والمساكين والفقراء، لا تظلمون ولا تظلمون. هذا ما نتمنى أو كنا نتمنى المفتي يقول، لكن المفتي يأمرنا أن نقف وراء الظالم الفاجر القاتل الدكتاتور عثمان غزالي. عيب وعار وحرام عليكم. هو جاء لمملكة العربية السعودية ليعمل العمرة فقط، لكن يرجع ويأمرنا، بدل ما يقول عثمان غزالي: يا عثمان غزالي كنت رئيس مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات، خلاص يا عثمان غزالي اترك هذا المنصب واذهب إلى بيتك. لكن يقول القمريون: السعوديون سيساعدونكم، ستكونوا أغنياء لو أنتم تقفوا وراء عثمان غزالي. هذا ما قلته لكي يقول لنا الشعب القمري. إنا لله وإنا إليه راجعون. بالأسف الشديد عندنا علماء وعندنا مهندسين وعندنا مثقفين، بالأسف الشديد هؤلاء سكتوا بعدما سمعوا هذا الكلام المؤسف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن لا يجعلنا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نحن لن نعبد ولن نركع ولن نسجد إلا لله سبحانه وتعالى. لو تريدون أن تساعدوا جزر القمر، ساعدوا جزر القمر فقط، وتعلمون أننا عندنا أسماك، عندنا زراعة، عندنا النفط البترول. إذن لم تقولون أنكم ستساعدوننا. لو كنتم تحبون أن تساعدوا جزر القمر كنتم فعلتم من زمان. معهد رابطة فقط، هذا ما عرفناه. إذن احترموا جزر القمر، احترموا جزر القمر، لأنكم لو سرتم في هذا الكلام أو على هذه الفكرة ستسببون حرب أهل في جزر القمر، لأن كل من تعلم أو من درس في مصر سيقولون: لازم تقف وراء شخص خريج في مصر، ومن تعلم في إيران لازم تقف مع واحد شيعي، ومن تعلم في العراق أو السودان، يعني أي شخص متعلم في أي دولة سيقول: لازم تتابعوا هذا الرجل لأنكم ستساعدون. ليس احترام للدولة أو للمسلمين. إذن أنتم يا إمارات احترموا، يا شيوخ يا علماء، أولادنا وبناتنا مظلومين في الإمارات. الكل يعلم ما يجري
في العالم. إذن أنقذوا هؤلاء المظلومين. Shukran. Mes chers compatriotes, c'était juste quelques mots que j'ai voulu les adresser à l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. J'ai pensé que si le mufti du criminel Azali Assoumani était à la Mecque récemment ou pendant le mois de Ramadan, j'ai pensé qu'il est allé là-bas pour aller faire le Umrah faqat. Et le jour de l'Aïd el-Fitr al-Mubarak, tout le monde s'attendait qu'il va dire toutes nos félicitations d'avoir accompli le 4e pilier de l'islam, Ramadan. J'ai pensé qu'il allait dire que le bon Dieu qu'on l'a adoré pendant le mois du Ramadan, c'est le même qui sera là. Il est toujours omniprésent. C'est ça ce que j'ai pensé que le grand mufti va nous dire. Donc, il faut que vous soyez équitable, loyal, pitié, se pardonner, être des amis. Tous les musulmans comoriens s'attendaient qu'un mufti dans la mosquée, après avoir prié la prière de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, c'est ça ce que tout le monde conseille, fait rappel. Mais un mufti qui ose dire qu'il y a un pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite, on faisait la prière là-bas, les autres allaient dormir, notre président, le criminel, lui, il faisait la prière. On priait 2 juzos, 3 juzos. Il nous dit des histoires qui n'ont aucun sens. Et le pire, c'est qu'il a osé nous dire que les Saoudiens vont nous aider si on soutient Azali. Donc, il a fallu que je m'adresse en arabe pour l'Arabie Saoudite et ce qui se passe aux Émirats Arabes Unis pour nos enfants, nos filles, nos sœurs qui se font écraser là-bas, sodomiser, jusqu'à ce qu'on ose donner des êtres humains du caca et de l'urine pour boire. Où sont les musulmans? C'est ça qu'on attend, qu'on dit hada halalun wa hada haramun. C'est licite, c'est illicite. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce sont des gens qui sont venus survivre, chercher à manger. Mais vous osez les obliger de coucher avec des animaux, de coucher avec des hommes comme eux, jusqu'à ce que vous osez à leur faire boire de l'urine. Il a fallu qu'on ose, même si ça peut me coûter la vie, je m'en fous. L'important, pourquoi on t'a tué Fakhruddin? Puisque j'ai osé dire que c'est pas comme ça. Donc, c'était très important de dire les Saoudiens que ce que vous avez dit à Azali et son mufti, déjà, il n'est pas le porte-parole de ce gouvernement des criminels. Lui, c'était mufti. Et mufti doit dire ce qui est mieux pour la religion. Mais un mufti n'oublie jamais d'être derrière un criminel sanguinaire. Et il a fallu qu'on ose dire que les Saoudiens, vous nous avez manqué du respect. Malheureusement, tout ce qu'on possède, on a la capacité d'être respecté comme le Qatar. Je vous dis, vous les Comoriens, partout où vous vous trouvez, on a la capacité, on a les moyens, on a les matières qu'on devrait être respecté comme le Qatar, comme le Koweït. Malheureusement, on va vendre, on se fait comme on n'a rien, au moment où les autres viennent ruiner tout et on dit aidez-nous, aidez-nous. Donc, il est temps qu'on fait face à ces criminels qui aident ce criminel en leur disant que qu'est-ce que vous avez dit à ce mufti? Vous l'avez obligé de nous dire de soutenir ce dictateur criminel, sanguinaire, multirécidiviste pour qu'il nous tue
comme il a déjà tué, pour qu'il nous vole comme il a déjà volé, pour qu'il torture nos frères comme il est en train de le faire. C'est ça ce que vous l'avez dit pour venir nous dire. Si vraiment il était normal, il aurait dû dire à ce criminel Azali, ça suffit. Tu as beaucoup volé, tu as beaucoup tué, tu as beaucoup menti aux Comoriens. Dégage. Dégage. Toi, Mufti d'Azali, tu as su ou tu es au courant de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Tu étais malade, tu étais en France. Pourquoi tu n'étais pas fait traiter aux Comores? Pourquoi tu n'as pas dit à l'Arabie Saoudite, viens installer l'hôpital. Viens parce qu'on souffre de l'eau. Venez parce qu'on n'a pas de l'électricité. Mais tu dis, ils vont faire des routes en l'air et sous tunnel et tu viens nous raconter des bêtises comme ça. Dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. وصدق الله إذ يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Le lendemain, il est là avec des chrétiens. Il veut dire, hey, vous prenez Jésus-Christ comme Allah. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Ce sont des kuffars. Qu'est-ce que tu es en train de dire avec quelqu'un comme ça? Félicitations. Mais pourquoi vous ne venez pas nous rejoindre si vous croyez notre religion? Parce que moi, je ne vous crois pas, ce que vous êtes en train de dire. Je crois que Jésus, c'est un prophète comme les autres prophètes. Mais il n'est pas Allah. S'il est Allah, pourquoi il est parti? Pourquoi il se laisse tuer, comme vous le dites? Donc, vous mentez comme vous respirez. Dégage, c'est ça ce qu'il fallait dire. Mais il est là. Vous voyez, Samahat al-Mufti, après, ils ont raison, ils ont les moyens, il faut qu'on soit ensemble. Il va faire comme les autres pays. Le Mufti nous reconnaît. Tu es là pour eux ou pour nous, les musulmans. Tu nous laisses être écrasés et tu oses aller t'asseoir et faire des photos avec des catholiques aux Comores. Tu n'as pas dit un mot quand l'imam est expédié. Voilà. Allez-y dans ton pays. Mais tu accueilles un chrétien au moment où un musulman comme toi a dit ce que Allah a dit, on lui a fait partir. Voilà, donc c'était l'objectif qu'il faut vite montrer aux Émirats, montrer à l'Arabie Saoudite que même si les Comores est un petit pays, mais il possède des gens qui ont des grosses têtes, qui ont des têtes bien faites et bien pleines. Ils ont les matières premières dont tout le monde s'intéresse. Nous avons des poissons, nous avons des fruits, nous avons, je ne sais pas, mais je pense qu'on a pas mal de choses. Le pétrole, malheureusement, je perds que, est-ce qu'on n'est pas en train déjà de nous voler ce qu'on a sous-marin? Donc, c'est inadmissible que l'Arabie Saoudite dit à ce vieux monsieur de venir nous dire qu'il faut qu'on se mette derrière Azali, comme ça ils viendront nous aider. Ça, c'est manque du respect. Ça, c'est manque du respect. Vous imaginez un jour qu'on dit, il faut que vous restez derrière tel monsieur, comme ça on viendra vous aider. Si on avait des gens qui aiment notre pays, ils auraient adressé immédiatement une lettre ou interpellé l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Moroni. Qu'est-ce que vous avez dit à notre Mufti? Vous lui dites qu'on doit rester derrière ce criminel sanguinaire. On s'en fout si vous avez des conflits avec Sambi ou n'est pas Sambi. Mais ce qui s'est passé là, ça montre qu'il est allé là-bas mendier et après il vient, il nous dit que si vous voulez que les Saoudiens vous aident, il faut rester derrière ce putschiste, ce criminel, ce voleur, ce dictateur. Et c'est inadmissible. C'est la honte des mouftis qui osent dire des mots comme ça à la mosquée le jour de l'Aïd.
qu'on dit félicitations, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Au lieu de nous dire, de nous pardonner, de nous aimer, de s'entraider, tu as osé dire des bêtises comme ça. Je le dis bien, ce sont des bêtises. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا بيت الله تقول احترموا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لكن تقول أطيعوا عثمان غزالي السعودية ستساعدكم ما هذا الكلام ما هذا الكلام مفتي تقول بدل أن تقول اتقوا الله حيثما كنتم اعبدوا الله وأن المساجد لله تقول المملكة العربية السعودية قال ستساعدونكم لو أنتم تقفون وراء عثمان غزالي. It's stupid. عار على مفتي أن يجرأ يقول هذه الكلمات في بيت الله في مسجد الله يوم العيد. إذن لو كان هناك مسؤولين يغارون في وطننا جزر القمر كان يأمر فورا اعتذار. Si on avait des responsables, si ce n'était pas des moutons, ils auraient obligé immédiatement des excuses de ce mufti et de l'Arabie Saoudite. On n'est pas des moutons, on n'est pas des chiens qu'on nous dit tiens, il faut respecter cet homme, on va vous suivre. Aïna hadith al-Rasoul. Où est le récit prophétique qui nous dit l'Arabie Saoudite devrait se mettre à côté, aux côtés des pauvres Comoriens qui ne trouvent même pas à manger, même pas à se soigner, même pas, ils n'ont rien du tout. Mais ils s'alignent, ils donnent des aides. On a perdu un avion. Nos frères sont dans la mer jusqu'aujourd'hui. Si l'Arabie Saoudite nous aime, même la France, les pays qui se prétendent que les premiers amis, ils nous aident. Vous aidez sur quel domaine? De l'eau, on n'a pas de l'eau. المياه لم نملك ماء لكي نشرب ولنغتسل. النور الكهرباء لا تعلمون جيدا لأنكم في جزر القمر. الصحة لا ما عندناش أو ما عندنا مستشفيات. أي شخص مريض يسافر مباشرة إلى الدولة الثانية. إذن l'objectif de ma prise de parole à cette heure-ci, c'est d'interpeller l'Arabie Saoudite que vous avez envoyé ce mufti qui était censé devenir faire le Umrah et retourner chez lui. Malheureusement, il est retourné avec des paroles que vous l'avez obligé de nous dire d'être derrière ce criminel sanguinaire dictateur Azalia Soumani. Comme ça, vous allez nous aider des routes et des infrastructures. Non, on a les moyens. Laissez-nous tranquilles si vous ne nous respectez pas. On a des doctorats, des médecins, des ingénieurs, des philosophes, on a tout. On a des poissons, on a des fruits, on a tout. Mais il suffit que vous nous laissez tranquilles, en paix, on pourra discuter et voir comment on va gérer notre pays et nos matières premières. On a du pétrole, vous êtes bien au courant de ça. C'est ça ce qu'on vous demande. Mais le fait de venir le dire, il faut respecter ce criminel, comme ça l'Arabie Saoudite va nous aider. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel qui est un mufti ose dire cela dans une mosquée le jour de l'Aïd? Tu es qui pour nous parler de ça? Tu es le porte-parole. Tu es qui pour nous dire cela? Vous avez fermé les mosquées. Vous avez arrêté de Moussabaka et vous avez laissé des discours et de la merde dans notre pays. Vous voyez ça, ce que vous donnez?
Qu'est-ce que vous avez donné à Nora? Qu'est-ce que vous avez donné pour le Musabaqa? Et vous allez nous dire que Al-Imam, Al-Imam, Al-Imam. Voilà ce que j'ai voulu dire aux Saoudiens et aux Émirats arabes unis. Kwezi watukufu autimizi banga simasihu olihoneza rihunda oyanswaidi rilindao mufti yaje yambi alhamdulillah Allahu akbar rihimidia Mungu rishukurie barakana mu rafunga tsumu raitimizi ya salam e mufti wa haja baada ya ka umra haja hadi surambi ya majaya na masakala ya ukana tikai ho o anyanya kwa jaka uswalindro yedi aka uswalindro o anyanya wado swali juzonti mayedi aka uswali juzombili o anyanya wado bali wani ni magardo korea toka ujawae Arab Saudite ngo unafikira nchema wakati ngo atwali yao ya kangwa chukua ujawa msaidieni shangwa nzao muhimilia azaliwa imo mdunge ebanu mwisheze ngo yuzo muda miwa michede nazishi ebanu ngambu wao namna rituwa ni wanadamu banu sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alitukuza walaqad karramna bani adam Mwenyezi Mungu alitukuza mwanadamu wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا sisi Mwenyezi Mungu alitukuza kabati njori dalidisha kari na usujudi amrekati Mwenyezi Mungu abo ngenge bandikana ati engerikana maulama engerikana wa wasubuti wallahi mufti wala hajozilwa immédiatement tu demandes des excuses pardon interpeller et ambassade ah oui ambassadeur ou Arabie Saoudite rambe venez on n'est pas des chiens vous n'êtes pas des maîtres ou des maîtresses qu'est-ce que vous avez dit à ce mufti pour venir nous dire ces genres de bêtises il faut qu'on s'aligne tous derrière ce criminel ils ont dit yakobidi et mwambia hindini e bwana ule mwambia ruko hindini yakana ya jihad rambi ya rumwa twayidi nguna nze mkubali wetu mu maswali taqabbalu Allah minna wa minkum na mwanzane mtilate Qur'ani na mke waadilifu na mreteli watu na mreto mrohitwa na mreto ulevi izo wakomori wakaulida mufti ndiye waambie sha mufti hojabala aje waambie ukana azali hado swali juzo mbilo wanyanya pia wako swali nzima azali hado kawaeche o wanyanya pia wako balwa ni magarde corps azali yo swaliza wanyanya kwa swaliza azali yeye likaulungana naye o andwachi wakaubalwa ni majeshi on s'en fout kutwabo comme là wa modeba mezaka alafu eyabili wakaujawambe wabukana Arabie Saoudite wakati ngo afikira namna tukausaidia nchini ngo anafikira njema wallahi kama mlapioni watu kumsaidiani kama ninamwambia on kama shaido soni mwa Mwenyezi Mungu wale Jose betizi wala yamba wala yakabu ya utendea ukana shahidi amama Allah tu es qui utoka ukashahidi usoni mwa Mwenyezi Mungu rozatu wewe hiti wewe na mbine bazana roza endali ndo wo msaidi yao kuchika ukashahidi arumwa kwindi because rozatu pia ngezuka ukarumweshi yo ngarizi juao وسنقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أين مدوgo jeni kwesho shahi kujojua hizo pia hapana katika mtoto anambekana na mwangalie bantu Arabie Saoudite tu yandaba kujomsaidia kwanza rudinge azali Arabie Saoudite kujosaidia yore zo mndu mwenza akili hau mufti hau mndu rongozo wanadamu maisila mwenzaidi ulio hambana mlibeta habu ya wandu nyondo mahibiyeda habu ya wandu na mfunguo wandu mwafunga bure ni wandu mwandu wange video mu urawa ni wandu mato wandu mu hazini ni wandu maviole wandu wanu na mtemba majimnike wandu bana kwa banga mtuka wani kamati na mtemba mwenye banga mona ngari fogizana ulio ya hambe makalima yenzama na yenza mrwaji wendungo ambori dunge azali Arabie Saoudite mo tukavya prepare zantini na pare zo ebo watu trabo bonti yabo wali yo watu kotinanda kana utu obuli ya mriaji ya rirende malabena mnaila banema na rakandera so meriti jukamala ba sijodore ndo sinema ni wana wa mufti na nywana zona ina mumrongoze boli kahaba ngujo ya ribushiri bora funga tumu rastamili ratu ifungua si wandu kwa mliro fungua
ratu iranti ratu kauona mwenje rakantira lambayo ndo ratu kalwa rakaufanya ora ratu kufanya ambacho asibabu de majibu ya siyo wandu wakaufanza ya watu kushindo hule zindu emishahara kishenzi shangu subutia jado amba ukana azali hado kadaena wandu hado swali jizo mbili na swali jizo mbili na swali jizo machana bainga swali jizo shiwi usiku on s'en fout yedho alimu hawa wandu wafu hafungu wandu hatu wandu muhazini habuli yawe ziwarenge nsiyongo endao wairota katina ndugu ya zambao alafu zakado bidi ewe hambi ya udu amba nugoza relation diplomatique au bilatérale hindu bilaterali hambi ando wewe mlindi wewe hambi ando waswali wafunge tubao ambao mufti wewe timsaidi au banu wo msaidi place tena ubo honono place tena bo funda Abubakar karjo ujar do provoke wena mnaino alafu ndo ola bana mbaba ola bana genada azima mbaba ngwa dasa kange mwade no l'hôpital ba yoni wandu waliyo ikale mwana bakomba dahoni ya shamba indu yale ya dasi takana wewe bana mbaba au bana mbaya ya mjubula mbaba hangu yale ya dopotezo umma wa Komori baba hangu akaufanya ndo radio akaurema wandu sindano ekati nduguri ndindro amjabazi yoto jojo wa mtu afubo mbaba utire memdu sindano bata ngo totapala izo ndizo mbu mwenzakili ya kuhamba ekange mwade na mumbe l'hôpital ekaisa tele akili na mumtemba fukoni yabo ekemba peka ipo mumnike yale mumjwe muyeze shaka mna utobuli ya mdu amando yi twaidi ambaye mufti yadiwa zikoba ni mufti azalado swalira juzo tanu azalado baloni majeshi azalado jibo humsirini azalika chakalunga wallahi ngam mdogo shahidi Arab Saudi watu kwanza wajua msaidieni na mjipange yabo wachukua mtinani pale ebanu mwisha makaulu amanda yabo komora au banu mimi de no mwale ukaina mna mwadaza ngamjisi amabanu mimi besemi do sujet wa michi amambe swana mido tugero ba mido compliqué wa michi shamtuona amabala ule utovu hadi abuya ukaneke kamjadunga azali kamna utino apare kamna unikwaje kam azala ka president mahaminga kadunga abo wandu ambao kana Arab Saudi tore da tungo jema dasi vipano ende bienti juko mtu achukua mtare ndo adabe kana Arab Saudi tina tijidobi wasaidianti ndoko dasi wakwemba yundu mhima romanti ya romanzani wa mru wodo unono yode amani ya omaji ya wo mwenje wo msomo shoshahula idodi babo ulozi ya mahakama izo nizo ngoza muhimu sija ukwesi ezo ngodazi mwana ko jona makana o wasaidia rogozi ngodazi bi wasaidia bana demnali kweli wa mahara nzo usiku dunia ya tselo mahadi hapo basi wakamna l'hôpital wa Iran abo ndoko jonga lwa buri abo mjamu mto abonge abo yole risala na kanza njeni mwambie Ivan husu Arabie Saoudite nirongozo wa Komori na mpartage na mbombarde ezi réseaux sociaux ezi tabia za kishenzi za kina haram barandu wa daula dhahabu yiku zirando wa wanashwa hatu no wana hatu rawa umira washe wenda wadufiro na uliswa na jisi na ulaziwa daona zinyama na mpartage ule menguone na mpartage ule menguone ezi tabia za kina haramu babanu ngabo wa Komori wajo udaza wajo wana haya ozamba shaiz lake zaunde mafrika wala waochi ato hatu parce que hata mdu wajo wa Arabie Saoudite aweze ntizaki zinu wo ureke passport abongo to hurenda baba laide mnyezi mungu ya humba ekondo fanya betizi ngo inambua ya ufunge uhuru mu kishenzi nguhu uongo anzo ya hurende mdu mshego anzo hurendeze no pia yode namna warabu wanu wenchi ese ndo ratsuka ba mserju kari rifu halena iri kama binda abonge ezerongo emirate waziranda zinu abwandu wenchi wazilahidi ila centre ya development ya waina mrenda fa shaila tinti weka yao yona ibada hamangi yona muasasa za mvuzanini haina mro abasa ya juwe kemro vumbula emirate yambene tawe shema foto na ya partage na publier ba wandu wakofikiri wanu kartujwa hizo warenda wana nyasi abasa Arabie Saoudite ujo kanga sina gashi ngwanze jowre gele gashi la hatu ngo mbongo tuka ulisaidie kedi dungu azali kartusa hazali Abubakar kartusa hazali na Arabie Saoudite kartusa msaada hao shakuna urambia ridunge azali na wewe wenge ukana imani wallahi utambia azali kazi yabo anisema ndi urenga aribano mfaransa unwenda omeyangu urengo 13000 euro ziwijana na ziwimachana 10 wewe ngorongo ziwimachana mengo miraru na nanne
kuna irumi izeni zo wakaubidi umwambie bofunda Abubakar na mbehe bangu wajo iwona na mbehe bangu wajo isha izo nabao bana eke mwana huu mrumu za ukade mwana nyu idha kabura ibnaka fa'amiluhu ka akhik. Si ton enfant eke mwana wa isa wa suidi t'es l'âge de la puberté aisangu maïs, il faut le respecter comme ton frère ou ton ami. Shauti mwazekani malaba udambe keka mjadunga wanu kwa na msaidia wallahi nga wamba kwa chukanza msaidia on va ula à la mosquée mtuka tuiso kanga muyarumole da hula Mwenyezi Mungu bana ujuzi de natimize Ramadhani bana ujabuja awange abo watukufu izole zirisala na kanzani mwambieni au ka mkinike ngabo mwana mshwaidi ho itsandraya ikayo ufanya hazomeki ngamumbeshelo marabe mwana mshwaidi bahari harongoze mwanyanya idi hamba boy kukaradi wenda wao nala ila wasedi Hasani marengeta habia himzazi wala mamnika mdoto zungulia ba ezedu waziomba zino Mwenyezi Mungu yapo uono okutwenda kweli mwene marenge hara na kidani na hareni za wandu na bangili za wandu na kame za wandu na zipini za wandu na zipenya na mbere na zilu za wandu basi mturenga mwede zanyu kamtuanza mniko wenyi na hapo mwede mkwa utoa msaada mlibiye federation enyi mali za wandu danye federation yonda unadao mwede mhulumbe enyi danyi na mbeza wandu konga basi fadere ngabo kader e federation yonga ministre de la jeunesse et des sports ngabo ze ministère za finance na hizo enyi nyoda mwede marenge tabia wandu mjomdo abanga mtoa kado e kamtuana kazutoa bia zakina haramu abangenga mumshukurio au kamnyezi Mungu hamba ku anfusakum wa ahlikum nara na mjitaza no mdo wa jahannama neze fami za hanyu wananyasi wa uloa wafu ila arifu ataba sala su Arabi Sauditi shamnyezi Mungu jomto wati haleban o wandu ambango wandu wada ile arifu wanungu watungo meho hazari baige ile arifu mfungu wabasa mumranti haolo hapurisi mrube rashuma wakati shilono mro mumranti ya rumanzi 2018 atalelo abange نمجلنا وكذبان كان هدف كلامي أن أوجه هذه الرسالة إلى المملكة العربية السعودية بعدما سمعنا الكلام المعجب لمفتي الظالم عثمان غزالي المسمى أبو بكر الذي أمرنا أن نطيع عثمان غزالي رغم أنه يعلم أن هذا مجرم لكي يساعدون المملكة العربية السعودية للطرق فنقول لكم عار عليكم ونطلب منكم الاعتذار والاحترام لجزر القمر. أيضا وجهت رسالة إلى الإمارات المتحدة العربية أن عليكم أن تحترموا الأفارقة ولو أننا فقراء في الأموال لكننا مسلمون. نحن أشخاص الذي كرمنا الله سبحانه وتعالى وصدق الله إذ يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن ما يجري في الإمارات خاصة مدينة دبي هذا عار وعيب ومصيبة سوداء. احترموا بنات المسلمين، احترموا الناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لأن الراحمون يرحمهم الرحمن. فهاتين الرسالتين اللتين حبيت أن أوجهها للمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة العربية. C'était juste ces deux propos que j'ai voulu m'adresser à l'Arabie Saoudite et aux Émirats, de ne plus nous manquer respect, surtout à nos affaires intérieures. Nous savons et vous savez très bien que ce criminel dictateur a fait un hold-up, a fait un coup d'état électoral. Il était président 3 fois, il n'a rien fait. Donc le fait que vous dictez ce mufti de venir nous dire
d'être derrière ce criminel putschiste Azali Assoumani, c'est un manque de respect à l'État comorien. Et on est déçu de ce que ce Moufti est venu nous dire, que vous avez l'intention de nous aider si on est derrière Azali. Nous ne voulons pas votre aide. Partagez cette vidéo pour que les Saoudiens sachent que nous n'allons jamais lécher les pieds des autres. On doit se respecter, on doit se calmer. Ça suffit. Vous êtes là pendant plus de 100 ans ou un siècle. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de l'eau, on n'a pas des routes, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas des écoles, on n'a rien du tout. Et vous allez aujourd'hui nous faire des chantages en nous disant que si vous respectez Azali, si vous le soutenez, on va vous faire des routes. On a du pétrole, on a des poissons, on a des fruits, on a des tout dans notre pays. Il suffit que vous nous laissez tranquilles. On va chercher autre pays et les échanges seront bilatéraux. On va se respecter. Nous voulons des États qui se respectent. Et les Émirats arabes unis doivent savoir que le monde est au courant de leur comportement, de ce qu'ils sont en train de faire aux filles africaines, aux musulmans qui sont allés là-bas survivre. Et c'est honteux que les autorités des Émirats sont tous au courant de ce qui se passe. Et ça ne commence pas aujourd'hui, c'est commencé, ça fait un bon moment. C'est fini l'esclavagisme. Ils doivent respecter les êtres humains que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et il les a fait que c'est eux les plus importants dans ce bas monde. Je vais terminer mes propos en comorien, nimwambie ni watukufu ya ukana wanuregemea deso ni Mwenyezi Mungu ya ukanga wanao na dhuluma wanasho hatu wene warendo wangu waliswa na jisi ngwa warendo amati hindu wandu warendo wamezi ye mufti tola hende harendo amamba hindu tola na mana ya jihad orambia na mdome amugenga mumeoni ya ukaba nuregemea di ya ukana ngari wanao na ufujari lolo emani abajuja wandu banu mwanama Muhammad Barufu wazone saban leo jazahullahu khairan emana bajosu butiba je mrubanu harumondo wana nyasi wa hafanda abo wana matsambali ya mtuja republic na mina Barufu wa miche au da Barufu da ena wandu wajiwa wote kwa na ushinda wende baka ngarijojo ushindana ngarijojo uvurana mndungu shindano ne mndu mshia shindana no mzaya shindana no wanyana shayo ketu ziya mwelezanyu okeke mwelezanyu kabati jojo wandu wajamba abantu kwati waisa tsambaliana na rendera dozungulia na rifanyize mitingi beza hauzi menye jirenge miadi usoni mwa Mwenyezi Mungu ya ukangari wanao na ufujari na mkera dikozi watukufu mrejei jeruwane se forso ya hatu rirambulane rikebadzima riwane no krimineli ulio wonu riwane no fujari rikebadzima ba rahakarija undana ne victoire si parisauza de wauka watukufu enji wa hembwana inu waendao na utanganyiha ili yauka ramba wa antasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu yode amadu na Mwenyezi Mungu harambia inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ekazali alawa ewajuka hendanda waboko mtondo hapia amangabo kairi mtanganyihe batamba owandu isa wakubali wake wazima ça m'a fait plaisir yabo nariziye wana mitango na mtowe ni mduto wa 10 euro 20 euro o aziko ngatoa 5 euro o Mustafa ngatoa 10 euro o Trafingo atoa 3 euro o Mamadu atoa 10 euro o Mwinyi atoa jao o Waju atoa jao na mziwa na ndongo wao kema sérieux bayi bange kamja tomba ndo kinga si sérieux litanganya wallahi lijotoa zalibu abange abo yo iqtirahi ya mwana ma Muhammad Barufu rimpare ni yauka maudu mfumbili ijanzari wonane harumwe manifestation itumwihisa rikana nzaya jani rikana nyora jani shawandirenge miadi usoni mwa Mwenyezi Mungu na mhuleze ndo ngo zinu haina mahala mweda ona mzikaze muonese ukangari wanao no ufujari kare na ushindira haina wendo bahanuna zibaliye be karida zanga mjo wishio wandu wawa isawa tsambaza walemewa wamba kwa na ulemewa na mzibaliye na mregeze carte bafungwa zifanyao na mpartage zenrongo ile wandu waonekana izonda abo mndu kujihada ya ujuka ufikiru kana si siri ambaga si priority paro jone komoriyo
shawa juka uyenshi Komori ngaranzu wa yenshi kiwanadamu kartu hanza rirende hewa mezi jeri duambo kaneke kamjadunga wikari na mbani mbahindu izo nizo indio yu wanao ne sharafu Komori atende ndado fiuro ayende yado liswa koto na madi arumatiza wandu no enti hatuketina bayanga sina finga sina shahulanga sina haina rogo shandu kangabo wedi makrimineli watungo ushirenga wabaki balangwa kreveo wajihundo le harumati wando aredore ma besta mama arumatiza wandu izo nizo nimwambia ono rijoto unegosie ze biezi kerahisi ulisaidie ze la douane kwa tina maji washudo yapanda wajihundo wa oblige waangamize wandu harumwe la douane waangamize wandu harumwe ze credit waangamize wandu harumwe omwenje banda ngwa mafenya ngwa makapable de rien abo witi basi mufti kutuamba kukana ula umea zaka Arabie Saoudite rano ujaudu ambe kukana Arabie Saoudite wanika jao wambe iketambe makauli wanu kamdungi azari ngwa jori liwa nike jao hambiza kweli banga msirini shakuta chuambe ukana jusi ujau sisita hamaji uka weisambi wala rijuwa kwa uongo tuka urenga ukana wewe usome Arabie Saoudite abaine mda tusome Arabie Saoudite awando wasoma Iran na wafe sambi wona tofavo wawida tungeze zembi waniko bidi usa isama au kamdu mwenza akili wakati ya na yota sama ala aqil haina mdu mwenza akili wakati ya na yatadiru fawra ikobidi ko presenter excuse wallahi ikaw lazimi ko presenter excuse wa Komori parce que mufti umako wa Komori respect ya wambokana ezemizilo banu pia wisambi efasirabo si malaba ko ilwe isambi ibidi utawa Komori sama umkaso au sisa juzi gula yauka kamjahimili azali yabo kamna utino pare kamna ufanya jona mgesha iba Mwenyezi Mungu juhimili wa Komori uramba azali hado swali jizo mbili azali kachaka ukana magarde kor na ima president wajua kana garde kor bango mielo fasirabo wanu mtu ndo malaba machui shaka mtatu abango au kesha mbeani gula zila gula mwedemani koze gula jeje mindili alafu mwanyi siziwa basi zilale shambehani mnikwe mna robo 10 ekaula utama pesa Arabie Saoudite bo mufti unikiwa daza limwambia ni nyonyi mufti limwambia nyi wanaziona ahe mtijwa ambokana banu mtu baada abusha banu weja wema poli banu kutana malezi ambio jwa amena mnayo shami amina mimi tinafanya mndu unafiki kembaba hangu hawaswilima hakada amjwa bomba baki utiloro ngwaru mamiko haina mnuna zimbaba ikaisa mono halemewa katushinda aisango endo no sisama zaha izo nizo rakanzara mwambieni banu abonge abo garitsa hao samaha bora letsa bayinu lera wika yao ikaudiro sha ekaridaza wakati abidiro rongo ya borrende nayi ekarirongo wakati abidiridaza borrende nayi ekasi siridaza yabo ambawe zenda abono unafiki ne maja yangu watu ambao wa Komori wanishilia pia il faut que Arabie Saoudite waishe hizo rahaba il faut que Emirates waishe hizo rahaba ya ukanono no karti d'accord mrajambe na mdunge fujari criminel ila hibavoti jenza ndrabo dhalimu kariti d'accord il faut masaudia waishe makaulu ya mbayano ya ukamdoa mena mdunge uwe baka jomtina ni pare no abange idha sakata ahlul haqq ikuwa luna haqi wadaza fayatawahamu ahlul batil wa watona wa heshebata ufikiru kana balado luna raison yatawahamuna annahum ala haqq هذا ما أردت أن أقول لكم فأسأل الله العظيم أن يسهل لنا مما نريد أن ينجينا مما نخاف بفضلك يا لطيف اللهم عافنا واحفظنا والتف بنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين namjiha winji kozi watukufu arumwe manif banga mmonao zenongo itumenda nozidi ne ebushra alkhair ngio karibu na mjemde jeze vitesi hanyu emsitehe miadi makanio baike mdaza wallahi ekamtoje shina irahane yabasa haina mruna angalie ekenge na mru mwade namna sufrewe ekenge nzo yabe hemna ko ekenge nzo yapashi sonti pia ngasima concerné sonti pia ngar sufrewe sonti pia ngar tambi hao baingo walo Komori wado mroni wadaza sheshoro mbishatu shino we Mwenyezi Mungu ari nikasho izo ndizo rakanza mwambie ni bana gelazimiwa mufti no wampua ya je arambi ya ukana ola sambili atongeze problem zilo bala ridunge azali banga rjo saidiwa kairi mufti ya parsema kaulu yanu ne masaudien wa ya Paris ke ngwa jondo shewa jiwan rehitwa ne ma Emirate ngwa jojo uzifanya emhimudo kana ntina ukana fundo la ndongo ntiro banu nizizingare namjwa beza kweli ya kukamrati lidhara basi tima laba sistima tui renderi somwe babira ombiwa
awange ngaranzao enamna riste hiyo wando ndo riste mufti uyo uhambe zadini sheikh kadwa na mvoti ndobi mreti ndobi woti mkalimani wa CRC au rambie ke bana basa kuti mufti we mkalimani wa CRC haure urenge place yanono haufanya kudeta utoa msaidi ya urenge place ya basa abo izonga rjojo wa ukubali alafu niwana he na niwana zioni timbeshani risala juzi ezengo zila kartu hanza neka mufti yeshuja ye watwania na nyima ulama mdoda nyina mufti ilazimu mufti ya demander excuse ya demander pardon parce que leo kadu ya raru ya manke komori respect e mufti uwe leo kadu ya raru ya manke komori respect amjodo teha shaizo zinrachi e amwiso eba nulinu fotonda libili no mufti o wanrua dulumiwa goji hunro lelo wende ukanti dawena ewe mumda hobi bwana wirat bana wa mumda hobi bana wanungu wangu sawa ndini komori bana mbona wizo no bana ala fue makauli yanzu abantu danu yauka mufti osukwa lelo a recebe kafiri italien sainu bana haringurengo felicitation ngubeshe wa felicitation ya Eid al-Fitr wode mufti wa Abubakar sayo ari haire wa baruwane nele kafiri untujo wala ndabi huu izo nizo rakanzari mwabieni watukufu abange abongari mdida oni hotukufu wahani usikwa maudu arumwe manifestation jeri wonese ukakarjalemeo ba o wafungwa kwa jafungulwa o wahafa kwa jarejei eduluma tujurungiyo amjeri wane Mwenyezi Mungu yarinikeza khair gamu shukurioni mwanamshoha wangu Salma mwanama Umar mwanama Nuruddin mwanama na mjeri Tanganyihe mahfidhi nyoti pia bangarjo shidana garjo vurana garjo hangana garjo mana sha izonda bontina ubala shono lenjeni uti aujo unitiye garjo shidana jawa ide kartina parti nzima ka sho muhimu ele crimineli linu litore hemu mhu au mtiti au mme au mshe na rilito ngeri kentiri do shindana watukufu amjerike bazima banga mwishia wezambao ya ukarisari lemewa ekaridaza gabo problem rirongo ze makandida ya uka na mzieze conference bari kura banu hate ngamonao onyi watukufu nga mrongo wao ngamchuko mojibulwani magawa na ndema na maswala abwe babarongo wao en diplômé et un politicien ou chien de gutibulwani nyatsu na wa haule na wajufumu na mziye hizo mrambie garanto ina mdato werali kumetesi ezira kumezinu ngalifanya na mziye ntia rodo zangali yali hadisi ezira kumezinu na rahule mba putu na rahule mba bilibili bayo de jo wa wandu na rahule mba shingo bayo yonge jo towe mahamai izo ndizo ranza waba sakatu tsamri ate banu tsena ya jamero au mndu ya jarongo entu abili yalishiye babuha maungu na wajufumu wajado mtomwa manani na mjeharu mweze manifu rigonese forso ya hatu babano balaba swa sawadasa hata lelonga sima fieri hauka haina mndu yari ulilie ke haja ruwasi gutatayo hakama mna bango yapo kwa jenda bango yapo yede namna waliyo waunda asidi rasifanya one fieri hauka wajua ukana ngasina rash ezabili wanunga mparo wandu harumwe sadi nkuu yanda hobini kwa jazifanya zira dunga bale ngari para wandu aruma salinda obingari wona nayo kikaja uno kama mtentente ataendeza pia ngwajuro jabano jawenda sa sabari dasi abunge aina mdujo abana mzieze manifu baketina mana nende atahela pitalilo karibu yangaliwa nende atahela pitalilo karibu yangaliwa be mana njo amine mru wenda bondo banu haruma turaza rirao kiyo ya jusa ze drapo wala wendezao jusema karito ramba jaw abunge ngari mpara oni kana aina mndu kutoshindana ne mndu mshe aina mndu kutoshindana na mzaza aina mndu kushindana na mbaba aina mndu kushindana ne mwanzana ekenga siba nusonti bana kutoshindana hindi ukonyo ntipe ne mndu garoma party c'est normal ekenga shinda nao sha kabatiza uzimbiza batike mndu ana zimbize bwana ya hatu inu bwatokofu bala ntuleze mwana hangu bala ntuleze mwana msho hangu wotika umlo zati mlo za Marseille inu bwana ya hatu azalani ulilia anifungia ahulilia ahufungia mwana nyonge mmale ngupashio ngwazo ubeja abusonti pia ngariko zao mndu ya tizimbize bwana na mjeri Tanganyihe likentiri hadisi risamhilane ri de kole ba Mwenyezi Mungu ujorinika ngamba ngabo hizo studio zamba manu mjoma na lubana tabas
haina katino ndo amba wanu wandu weza shongane chawe Mwenyezi Mungu amba shehe mabanga bondo konje matazo ni zijao alafu la aqnatu min rahmatillah njahisa tomani za rehma za Mwenyezi Mungu na mje na mhuleze drapo na mkase muonese ukana ashebanu kwa jada ntizilate bazinu de zinu izonge tsungo watambahuma zinu izonge ziwa troubleo akuka kwa jatu hanza waone mba irwa mada yinu na mkerati mbaliye zendi ni muonese ukana wala wandu wareje ineze mvu na mjebo wanyanya si beziri sanganya ngizo muhimu rahane zauri sambaza jerwani liensi hatu mratu jojo wanambia mwana mamba mwana nyamba go Dubai enda mbo mwana unyo mwana mme hazaya wo mwana mme shahazaya wazaya jina wo mwana amra shema uwo basi ende hazambuzi awazaya inyama ba ende halaziwa Dubai na zinyamazi mana ndo ndo sto bia hizo de tulma idogo nsiju wandu watawa kwa tina shwa so ndizo rakanzarambi wajazakumullahu khairan wa assalamu alaykum